megalayapost.news. Bante lakam ya ki karkhana bapan Kenyan ha bernihat baru kepada hadin ke jingod jingnam jong kipat ba ka Meghalaya State Pollution Control Board kala shim kya nak ba pelong ya ke jingjurip bat henen kesingi hadun riutli ki karkhana bapan Kenyan kala syakhang bat kala hapru ban siu ya ka kuna halor ke jingpan Kenyan kita ki karkhana kala syakhang henen kesingi ha ka MSPCB ki kentop ya ka Sham Century Ferro Alloys Private Limited ka Khasi Alloys Limited ka Nalari Ferro Alloys Private Limited ka Pawan Casting Private Limited FW Ferro Tech Private Limited bat ka SR Bio Product Private Limited na kalang ka MSPCB nen kesingi halor bakala jurip men singi bat men metru kila bateng ban jurip kensan ya ki karkhana ha ka than khalaimer tamul kuchi na ka benda bante alakam ya ki karkhana ki bapen Kenyan bat ki bapen mi tedam jabo ke blakta ya ka mariang bat ru ikpai ba nong song snong Kene ndai ka sin ko mila inspection sini actually kene inspection bangila kene ka inspection ko monitoring ngila sedang na do ka arfa south riku jong banai benengkong January tak ada kene ka singi kene ka meet menta ka meet ro inang la inspection biang sekini industries namar ba nangapor ko sakapor ngi ay complain ngi brew ngi senong jong ka pernihat bagi ong ba por men meet kini ki industries ki penmi kene ka tedam hakapor bangim la inspection nakata daw ngila wan kanang nan ne hakapor men metro kene kamdai ka sin koming wan por men met hagi sha hakato ka arponyo terik ro ngila wan kanang sa sadu sha sikamberi kata sobdan sa West Khasi Hills ro to por ngi yabe PT hi office ng State Pollution Control Board kadang ka office te kita ada ka jingjaring iban ban be mga por ada ro kataro nginang nang le iban ya be man na do na bernihat sa do sa West Khasi Hills ro te hadin bagi la inspection na do ka arpo sa utrik jong January ngila yo ban bat ya kini ki industries mo ki ba permit tada maka pormen meet pormen skiro ngila pa khang ro benta ka ski ngila pa khang ro industry industries lang bat ka jing trail lang bat ka office jong deputy commissioner di Bohol district ngila pa khang gini ki industries ki ba kerteng ka Sham Century Ferro Alloy Private Limited ka Khasi Alloy Limited ka Nalari Ferro Alloy Limited Pawan Casting FW Ferro Tech SR Bio Product Private Limited kini de kin priu tali industries pigila khang hado menta ka sngi te den nangta pat ngila pha ro ya ka EC le ne ka environmental compensation kamut ka jing siu khajna bakila penmi tedam sebar nak ain sebar na uput sebar na limit jongki tingila fine yo Sham Century kumba impose ka fine kumba saulak te bat yo Khasi Alloy arlak nangka ini de ki action tang ha ki kendet sngi bingila yo ban le te ha ki stio artio gila daple gila khang rutri industries gila impose fine ro ndru lak kene ka bat kinang ong ipi ba ka we na ka industries ka Sham Century kalawan mi sa office jong iro ade na ta ka panma pikini ka saulak kanre na ka office jong ni ang ba simbala penkanyi ka angim la soban map te kala siwi ka fine ba saulak ka monitoring jong ni kamdai ka banengkong ang ipi ko mo ang menero bat ka we ro kamdai ka bakado man ka por ngin wan ko bini ka surprise inspection na ka we industries te kadi kamdai ka ngin wan man ka por ka man meet man ski kat badan kita ka komplai kat bagila kat bagi dan ngin la ka kadi ki inspection man meet PE ro kawai ro bigila kawai dengan kabram jong State Pollution Control Board kadai ban monitor ya kini ka ambient air ka stack monitoring jong ki borok industries pilai gede kawai ka instrument jong yang ni milabu ba gi monitor gini industries kini ka instrument gi bu na kawai ka industries man gi por ba borok industries mudan hane ya bernihat ha borok ka jalar kawai megalayapost.news.